nisam sigurno. Misliš dok se ne pokvari? Dok se ne pokvari. Ništa vječno ne treba. Ne znam što ova rampa i gumi. Pa ja ne znam stvarno. Funkciju ima. Koju ima funkciju? Da, osim da smije. Valjda je neka što je bila autobuska ovdje. Ne, jedno vrijeme su oni to držali da auta ne idu. Ali... Šta bi? Šta je, nije htio da radi? Jedno vrijeme, znaš, i onda sad to pisao. Ovaj stop radi kad čovjek prođe. To je napravljen s one strane, a s ove moraš učiti. Zato je stavljen stop s ovu stranu. Da, kao s one strane, a glupo, više ovdje s ove strane dolazi. Ovi glumile neko ludilo ovdje. Ovamo imaju daljinski za naš rampe. Da. A ovo je ovako napravljeno i tam na ulazi kod jel. Da smanji brzinu vožnje. Vjerovatno to ima. Nema šta drugo biti. Sad neko provijurio neko ovdje 50 na sat, znaš, vidi rampu. Ko aca? Koliko ide? 5 na sat? Koliko kilometara aca ide? 5000 na sat. 0,5 km. Jel? 5000 na sat. Na 2 sata. Eto, zajebavaj se ti s tim stopom. Ja ti kažem da se tu blokira, evo, blokirao. Čovjek blokirao. Nema, evo, ne radi. Pa ne može... Ma ne radi. Se nije prošao. Ma gledaj. Vidiš, više se glupira s njim. Ti si Superman. Za šta? Superman ide u tebe. Molim te, ne lupete gluposti. Superman. Vraćaj te bicikl, pokvarit ćeš ga. Alo, vraćaj ti gume nazad. Odmah.